Chwrai Bwsani Rangchakni chain Sekpruwi khari tongma jora Romwi Butok Khailaikha Rikshaw chaloknai bubak rakhor agolio tabuk shikok mangkhor markhe akarjak shikok mangkhor kari tabuk sal kathang rogo manikhuni Sekpruwi laimungni patimungbo tabuk akrei tongo tangsulok phungo obahaino patimung patimani koktoma kasui faika bubak rakhor agolini Krishna Nagaro amchio soimanka bori khoroksa Chwrai tui post office chomri ni simi Krishna Nagaro thangi tongmani Rikshaw kawi Thangsogima yagulono Rikshaw chaloknai ongkhore borini thani sani tongkhara Chwrai Bwsa borini khuriono achugui tongmani mani rok pailai angui tongmani ulo Rikshaw chaloknai borino Chwrai Bwsano anoridi nungrang tiklaini hne samani yagulo bori bahaino bini kokno puito chawi a Chwrai Bwsano yafri rekha Rikshaw chaloknani thani afruno Chwrai Bwsani totorao kanjak haigeba godanao kanjak Rangchakni chain Sekpruwi nahaka Rikshaw chaloknai Ulo a Chwrai Bwsa loge no bini bumano saka buma Chwrai ni totorao nainai male Rangchakni chain korikha loge chirik mokro ongei ganagini tongnai lukurokbo kothumi faika tei amchini siklarokno a Rikshaw chaloknai no kasui Romwi Butok khlaiye bini thani a Rangchakni chain no mankha tei a Chwrai ni bumani yago yafri relaikha Ulo party mathayo thangsogikha police tei a Rikshaw chaloknai no Romwi tubulaikha thanao তোমার দোকানের সামনে থাকে এখানে পার্কিং থাকে তো সময় এই লাইনের কাজ করে তো এই আমি মানে হ্যাঁ রিকশা আইছি পোস্টামের সামনে থেকে আইছি পরে হেরে নামাইছি রিকশা থেকে কই দিদি আমি হেরে দৌড়ি আপনি টাকা বাই করেন যে আমি দৌড়ি লোকে আমার ছেলে কইতাছে মা আমার গলাটা নিছে না আমার গলাটা নিছে না এর মধ্যে তো অস্বীকার করে না ওই যা ফালাই দিছে না সিধা কোন জায়গায় যাইতেছিল পোস্টামের সামনে যাইছি কোন জায়গার নাম কি এনা নামছি এনইবারে আমার বোনের দিদি সেন্টার পাইছেন তো দিলাইনি দাঁড়ান Khulumka hasani lukurangno nogni bagai belekino kaham sep tubi faika St. Joseph Hospital West Nowabadi Amtali Agartala West Tripura hasane fatara thaya karanyo hayung bermni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospital lo x-ray ki sutui cough test khairni bagai namoshak shepshap tongo te test khlai rijago O hospital lo hati bar thugino eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo tei abashimia o St. Joseph Hospital lo talburum na chennai specialist doctor of phai orthopedic neurology tei urology bemarogno phai naifeyo abno karibo o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarogni operation facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni shakdok sebmana ni musungkhake eba tebashina musungkhake krungdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD
every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisha Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Doctor Hayor Treatment Khaipayo, Kuguni Hospital Login Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaimanani Bagay, Tin Hospital of Hai visit Khailaikha Hambai.